thil hi RCCB ania MCB kan ti ho jing mi ho tho khan nia residual current circuit breaker te nia kan current man mek atanga charge dang avat nok tel ve khanin ain trip thei thin ani hi poi mo na chu current line a machine ina kan khoya min han man don a khan he MCB hen trip mai thei thina chu wan chuanin line him tha kan nei thina poi mo em a antenna na leya te kan lo ding ta chu tianga a phase line kan khoi pal khanin MCB hen trip don ani a phase le neutral kan khoi ro chuan le ain trip thei chuang lova amaro chu line to chani chuan a trip thei tho bok ani kan huang hianin heng RCCB hianin toroidal transformer an hmanga ti chuan relay a hmang boka machine kha current in man vele khanin toroidal transformer a khanin magnetic field in siamin relay a chuanin volt ava pe chuak ta thina chu chuanin a phase le neutral line kha a trip tir ta thina ni kan huang hian machine chu leya adinga ti chuan phase line a khoi khan alo mana ta chuanin trip tamai thin ni tuna video kan huang hianin RCCB a chuanin current kanan zom vel dona ti chuan heng RCCB hi 40 milliampere ai hiam om vak lo tlang puya 40 ampere chin chung lampang ani deuh tlang pui ni tin alot a hi milliampere som thum vel anga mihring kha aman a azu detect khanin aper thina milliampere somthum ai hiam ero hi chu a hlawm tham lo tur anga yani wagin milliampere chin mihring aman khuna khanin aper thei tura ro man ania chuan kan muang hianin current kanan supply lu ta hetiang RCCB hi chu a position dik thlap zonga fit tur ani a vei lampang hi phase ru na tur ania ading lampang hi neutral ania ama hian n le number injiak 1 le 2 om ta achung lampang khwan 1 le tin jiak an hoi lama khwan 2 le n9 jiaka 1 hi alu na lampang tur ania 2 hi phase chhoina lampang tur ani bokani a position dik lo zong kan ti chuan a detect thei don lowa a hmu thei don lo ani ti chuan hei output a hianin wire kanan thlung boka light bulb kanan load tira ti chuan kan muang hianin new opposition dik thlapa fit ania loven taila chung lampang khu fe current lun lampang kha nia khulai achunga button eng deuh sol deuh khu ate sta nia tin me perna trip tir na te pon ni boka han koi thakher lowat han trip tir duan khulai khu me mai tur ani ti khuan 1 ania khu lampang khu le lampang khu n ania phase le neutral luna ani ta ni helai a hian true pin kan hmang ta sen khu phase ania o tu na kan khoina lampang hi a phase line a kha ni ta chuan a socket a hianin socket de reng hi ani an tur dik thlapa chuan a kwa ding lampang a hi phase line tur ni ti khuanin testara phase line a testara enga hei neutral lamani ti khuana position dik zongin kanan vitta a heng RCCB hi man kanin ti hu te po a thakhop maya tin an ampere sanga heng 40 ampere chin hi chuanin watt sang ruk chhobor vel thleng hi chu an dol var to a ari nom em to bokani nimal ina le mun then khat office ate number in mun then khat anga chi ate man hi apoi lo khop maya amanero athom lutuk lova sang khat atanga sang ni sang thum man thleng inom ani ti khwana position dik thlap zongin current chu ron chuak ti kan hanen tir ania
chuan video hi lo en zeli langin tuna hianin mani hanin man tir kha kangam bik chi lo wangin mihring ang tho angai ata kan zo tot don ani tihian face line kha kan han siam dona tihian aware kan pot to kha test tara an test lenga current chu kal thakop maya ti chuan lia emo mun nong khoila ya mo khanin kan entir don ani tuna hianin helai step hi kan lei huanga chuan helai hianin a face line kha kan touch don ani intin gi om kan lo en don nia mihringa man ang kha lo ni don ani ti khana ron per thata arang em mai ni hei hi tuna hian out of theina chana chu milliampere somthum ain asang that ti na ni nichina kan soyang khan hetia ama charas milpui ni lo charas dang kha vanek face line hian avane ka avatot ava khoi hianin khumi chuanga toroi dal transformer khanin alo seta ti chuan relay ya khanin magnetic field jin siamin aron nek per thei ta thina ni tura ve thung chuan nichina kan soi ai la fiale zok turin bulb khu mihring anga ngai turang chi in holder au khuanin bulb khu kan kal tlang tir ta ni ti khuan mihring kha leading ang kan lo ngai to theita hei hi milliampere somthum aina niam dai wangin a per zo lo ni tuna chuan hei thil hi awat an hiam em maya bulb pa ngai zok kan vu anga wat za bulb a per zo thung don ni tu nei chuanin a trip zo lo ta hei hi line loss om tlem deuh tur ani ta chemical tlang hianin kan ti ve thung ang ti hianin current chu ron kal chuak thale viau maya ti khan mihring kha leya ding chungin face line kha khoi angalo ni ta ti khuan aron perata ani ti kharon per ta zot mai ni tura khuanin ta la tok ala sigre ga wagin hei han on don ponila a trip thanghal mak zel maya mun rowa handa chuanin a trip don lowa ti khan kan thra thiam tura ngai la heng RCCB hi kan soi tong khanin inti huata na thakop maya tin double pole ania ama hi face le neutral lu kop na turan ngal top mai ni a per hi chuan face le neutral line kha ain switch off tamak mai ni kan soi le du pakhat chu a neutral line lampang hi khoi ponila min man thei don lowa tin nine trip thei don lo bokani a chan chu AC line kalna tho mani sela mihring man thei turang chia vola lu aron chhuwa ve lo wangin ein trip ve thei don lo ani thiam thil ti channel hi la subscribe do chuan menu subscribe sakla tin a link te pawh min do share sak ve thin turin kan hian chu ni